Ja, pač škoda, ker smo nam izmakli te dve zmage, ne, proti Krškega doma, tukaj, ker mislim, da smo zaslužili zmago in potem tudi v Mariboru smo dobro igrali. Šta je tu, ne, gremo naprej in po mojem smo odvisni sami od sebe. Ja, atmosfera je v ekipi pozitivna, optimistični smo za še te dve tekme do konca. Mislim, da nas ne skrbi to, ker dolazi ena ekipa poput Olimpije, ne. Mi smo dokazali, ko smo in zdaj vsi vejo, da mi nimamo skoraj poraza, ne. Zdaj je drugi del, tako da po mojem gremo, kao što sam rekel, pozitivno in gremo naprej tu doma. Vsi vejo, ne, gremo na zmago in to je 100%, ne. Mi imamo te svoje navijače, imamo tu podpiru s tribune, ne, in vse, kar potrebujemo, je dobro igru in po mojem to će biti dovolj za Evropu.